دچم سر نوچەیە کە دن ئەف نوچەیە لەسەر کۆچبەران بوو یانجی پەنابەران بوو کەسین مەین بە تایبەتی ڕۆژاوای کورسانی کولڤێ دەرێ دمینن وەزیرێ دەرڤەیە فرانسایە وەزیرێ دەرڤەیە فرانسا ژان نوێل باڕۆت گوت وان د ناوبێنکاریە هەسەدێ و تورکێدا بوونە ئالیکار یعنی ناوبێنکارên تورکیە و هەسەدێ بوونە ji bo ku pêwendî navbera çê bibin herwiha dibêje Fransa Kurdên Sûriyê diparêze wê piştgiriya wan ji bo Kurdên Sûriyê berdewam bike barot bersiva pirsa nameya senator Pascal Savadelî da senatorekî Fransî û eşkere kir ku divê Fransa rêveberiya xwe ser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi tenê nehêle وەزیرê derveyê Fransa di dirêjiya nameya xwe de dibêje Kurdên Sûriyê di şerê li dijî terorê de bi taybetî Daişê hevpeymanên wan yên dîrokîne Hesedê bi taybetî şerekî mezin li dijî Daişê kir û divê Kurd li Sûriyê bibin xwediyê hemû mafên xwe barot herwiha got ew rêkeftina di navbera Mazlûm Ebdî û Serokê Sûriyê Ehmed Şerع de baş dibînin بحث هفدیتنا خو فرماندار گشتی هستی مظلوم عبدی کرد لهولیر گوت وی سوز دای مظلوم عبدی گمافین کردان د سوریا نودا ورن گارانتی کرد وزیر دروی فرانسا د داویا نامه خود دبیجه او لسروی کیجی کار دکن کو پیوندین کردین روج آوا و باشور او دبیجه کردین سوری و کردین عراقی گلکی باش ببن